Μακαριότατε Πατριάρχη Μόσχας και Πασών των Ρωσιών, κύριε Κύριλλε. Ваше Святейшество, Святейший Патриарх Московский, всея Руси Кирилл. Άγιοι πατέρες της αδελφής Ορθόδοξης Ρώσικης Εκκλησίας. Отцы Святой Православной Братской Русской Церкви. Μακαριότατε Αρχιεπίσκοπε Αθηνών και πάσης Ελλάδος, κύριε Ιερώνυμε. Ваше Блаженство, Блаженнейший Архиепископ Афинский, всея Эллады Иероним. Άγιοι πατέρες της Ορθόδοξης Ελληνικής Εκκλησίας. Святые Отцы Православной Латвийской Церкви. Αξιότιμοι εκπρόσωποι της ελληνικής πολιτείας, κύριοι βουλευτές, κύριοι δήμαρχοι. Уважаемые представители греческого государства, сенаторы, господа мэры. Αξιότιμοι εκπρόσωποι των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Уважаемые представители вооруженных сил и органов безопасности. Φίλοι δημότες και αγαπητοί αδελφοί, παλινοστούντες εκ Πόντου και Ρωσίας. Друзья, горожане и возлюбленные братья наши из Понта и России. Ως δήμαρχος της πόλεως των Αχαρνών, σας απευθύνω το καλώς ήλθατε σε μία από τις αρχαιότερες και ιστορικότερες πόλεις της Ελλάδας. Как мэр города Ахарнон, я обращаюсь к вам с приветствием. Добро пожаловать в этом одном из древнейших и исторических городов Греции. Η επίσκεψή σας εδώ αποτελεί ιδιαίτερη τιμή και πλούσια ευλογία για όλους εμάς, καθώς και βαθιά συγκίνηση, αφού ένα μεγάλο μέρος του πιστού αυτού λαού είναι παλινοστούντες αδελφοί μας εκ του Πόντου και της Ρωσίας. Ваш визит сюда является для нас особой честью и щедрым благословением для всех нас, а также мы испытываем глубокое волнение, поскольку значительная часть верующего этого народа представляет собой переселившиеся сюда в Грецию наши братья из Понта и из России. Η σεπτή παρουσία σας αγιότατε. Τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο που η Ελλάδα μας περνά αγωνιώδες και δύσκολες ώρες είναι για εμάς πηγή δύναμης, αγωνιστικότητας και ελπίδας. Ваше присутствие здесь, Ваше Святейшество, в этот конкретный исторический период, когда Греция проходит через трудное время, для всех нас ваш визит является источником силы, подвигает нас на борьбу и надежду. Με τις ευλογίες σας και τις πατρικές ευχές σας, η Ελλάδα μας θα νικήσει και οι Έλληνες θα μεγαλουργήσουν και πάλι. С вашим благословением, с вашими отеческими молитвами Греция наша снова победит, и греки снова будут творить великие дела. Ευσεβάστως υποκρινόμεθα εις την ημετέρα αγιότητά σας και εκφράζουμε βαθύτατες ευχαριστίες για τη σεβάσμια παρουσία σας στην πόλη μας. С глубоким почтением я кланяюсь вашему святейшеству, и мы выражаем нашу глубокую благодарность за ваше присутствие в нашем городе. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνελθόν εκτάκτως αποφάσισε ομόφωνα, όπως ανακηρύξει την ημετέρα αγιότητά σας σε επίτιμο δημότη της ιστορικής πόλεως των Αχαρνών. Και ως δήμαρχος αυτής της πόλης σας παραδίδω το χρυσό κλειδί της πόλης. Муниципальный совет, собравшийся на чрезвычайное заседание, единогласно решил объявить ваше святейшество почетным гражданином исторического города Ахарнон. И в качестве мэра этого города я хочу передать вам золотой ключ от города.